Labat kajak kerungi berakui. Nalayeng lapun bonsin, hakane kerensan, hakajuk kajaka, pensyakri, yakari bat kajak kerungi, hakasau kasihan bat kajak kerungi, ngaladon ringkat bati. Nalayeng lapun bonsin hangni, banyak keren, yakaanya dari jong KMP, banyak keren dia pun usam, banyak keren, yakajing dawa ban pendrungno yakatin kasih, para rebiik, ngaladon ringkat bat lakari, hakapor bat hidan kam yang nget yang kani kapor kamta, kimat kijura bat kinongrin kijongi kidang sa kunju bat ada hijit yang belong ku pi jong pi kijing ya sa kijong po parlemen kalong ningkong ban yada yang jong kari bat kajak meriu ban penteri kamno yang LP ban pendrong yang tin kasih hak sedul bat kebalai bat kebakongsan kalong bangan buram yang kijing terang yang kijing angnut jong ri toping ban penti kena bangin yo no yang put usam ubit opiang apedeng jong kamek lia ban asam karai kadang jong pi nyingi dai kinang terwa, nyingi dai kinong pensai, nyingi dai kinong yato epi, stangkarai kadang jong pi para pi. Nado mai hoping, nyem sang layo so ya KMP kandidat nak kadong katan sergi ka jongi hibrokoi. Kijing terang kijing angno jong mai hoping, nado ban penbek, ya ka paragraf khat ara. Nado ban penklan ya kasih schedule, nado ban yo ya kata ka separate kadet ka bang yumdon kam su padang penyakle. Cabila kapedeng kam Metlia barasam, laju kacing penteri kam ya KLP, haduk kacing persak ya kacing ti uranium, haduk kacing yada ya kendo kasyak kacing marpok kendo, kini mentah rendeng kila sakut entai pok dan parlemen. Om Samladon MP, ban Putin yaki, Om Samladon MP, ban keren yaki, parari beek, hak manifesto jongi ka ADE, nila keren say, bagini kini kimat kijura kijongi, kini kini kinomorin kijongi, ngekirpat yaki, ailat lem yang iku pesengrilum, ngilai yasait nama tajong pi, ban penti kena, bangin yo yang taki anya dari kibobit bobiang hakilian barok parari beek, mentah parari beek, habang ipai syakasan syar kadar. Ngisngau sarong benang, nabara alai pun riu teliki konferensi, napok khasi centehil, ngidang don, mengi kum kiamele, nalai pun riu, bara alai pun riu ngut, kidai ki khasi centia jongi, kabama kalam, ladang mikilet pat, sa kaban yada yang hari bakajak riu, kani kan kalawiak, kasa mentah, kedan, ban kere, ban terikam no yang kata kenasi. Kaya kena KNRC, KNRC, kena kata kathok lum kerten. Panuat, mana pada kitrai muluk, mana pada kinong India ke basyong hasam, bat mana kipala cuan syong bian. Hak kata kajing tokit, hak kathok ke bandingkong lani hak kata kafon, peril menrilis. Lalak kumbasau pusan lak kinong syong syong, jong kajala asam, kimdai kinong India ke Mapura. Laraja, baka asam ke BNO, kabeno yakini kipoiwer kibala syong bianya asam chano kinlet Manipur Nagaland Arunachal Pradesh kinomyo jaka no balai ladon kata KLP habakut kinwan hak jala ka jong ino balai ka parlemen bak sarkar India hado menta kampat semla burom ya kata ka jing tharang ka jing amnut jongi panyo yang tak anya dari kemudian horket hodon para ribik ka ADE kekuat konferen ya pihak kebangsai bakat dangdon ke UDP kat dangdon ke SSPP ngin penting kena bokun kasih kara ngin penting kena bokun hiau trek hiau wasa unang long tong buat unang toding jongno hade ke jelah ini ngin yaki ngin penting kena benginyo yang KLP kena bang mengi yo yang kita kain ya dari keteri jong selong wong naik kan tok ya kewe ngam kan tok kan ya tuopi ngam sudah tok tang ya ke sisa. No boleh, ladang ini ya thok ya pi, ya kecing sisa, yo pi rai bakla sa sisin. Kat bamangi, idang dawa LP, kat ba KMLA kijongi, idang kersan. Ya kata harus resolution ban penteri kamno LP, kadai nam dai pai ba kecing sisa, bau ma Vincent pala uang kondo, uang ngantre ban kersan LP, bakalarin pelat. Bangan trek ban kersan LP, hana balada penteri kam ya ka, kan thot no kata kejingwan celok kai. Tawari dipoiwir, pijit berlong terai lang jongkari, ni pijit banyo yang tak dipoiwir poihak tinwan kai tawari akan dikali beri ke jongi. Ngati ngajit,
benong ya ngien ya kebaniada ningkong dalam kejong kadi kata ko tourism yang sampai penting omdai bangi persa kejong wan jok kai jong kiwe ni don kam ban kentiu ya kaniru hari ningkong ni don kam banyeng baniada dalam kejong kadi bekerja pentiu Reverend Yarington Karkongor hakabau keren sapang kejing kerpang jonggari jongi uang kumno uang bayar kajai penduduk kejongi lapan yang halai teli ki mau bersiu kata kadai kekur kajai kebaar kadai ketin keteli bat kebalai kadai ke kendau kesiap ulang bayar bakakur kadai ketemai jong kajai penduduk bat ada ngipen bakla ya kekur kajai ya kajai kekong kajai penduduk kejongi ke lapakla kebama perari baik kidon kita kiseng temai mentah kibohong bakin wanra yang kita kicing kela bagi stang ya kicing penkela ningkong du na yin setja kisang penhiar semua ningkong ya kicing setja lejong jong ai jai cepat la dalong kuntang hanya tu perabi kajat kenu kajongi kami ar teli kawai kijat kami kawai kijat pa la da pimenjur yang kata kerai ke de jongpi meeting kersan tu kata kebaar uni urang ba awong baladang ila do no ya katin lajong kata kade kecingkot ya kari ba kajak menunggu jongi upadar Elias wong lada im katin im kajak beriu jadi ni kersan ya kata kanorim bat ni pula rang ba FP baladang ni poi ya katong nyin ya keren ba sarkar India ban penrung no ya katin kasih ya hak kernip ke bapura ni kum kinong West Kasil Nisnau sarong banong bawai na kinong alam trong kajai meru jongi umi na kadong kathan jongi u professor DRM nong lai u balong president jong kakasi la thor society ulai alam sit hem ya ni kanhon bandawa